А я тобі кажу, саме час. Я ще зовсім рано. Навіть колиханка не почалася. Мав, почалася. Добрий вечір, сябри. Привітання усім. Повітався? Малайчина. А зараз відправляйся у ложок. Ну, не пойду. Я хочу с детками погулять. Зараз ти хочеш погулять, а раніцей тебе на гімнастику не дочекаться, Рмав. Домовлялися летом кожний ранок виходить на зарядку на стадіон, а ти третій день яке просипаєш. Рыся, ну и не специально. У меня ранится чомусь тевочки не расплющиваются, и подушка с ковдрой быцем не отпускают. Рмав, подушка да ковдра у яго виноваты. Буслик так несумленно. Рыся, мы весь год рано прочиналися, каб на занятки идти. А зараз лето, каникулы. Вось мне хочется, да уже покачаться в постели. Думаєш, тобі одному, Буслик? Який приклад ти сябрам подаєш? То, поміж іншим, сьогодні за тебе так само на зарядку не прийшов. А чому за меня? Тому що Мішка сказав, Буслику можна проспати, а мені нельга. І не прийшов. Але я ще маленький. Для ранішньої зарядки ти достатково дорослий, Буслик. Так що хопить спрочатися зараз же. Іди спать. Рыся, ну навошта? Нормал. Це відовочно. Чим раніше ти заснеш, тим раніше прочнешся. І завтра нарешті з'явишся на зарядку. Рыся, але я зараз не засну. Чому? Тому що покуль не хочу спать. Колыханка іде, детки собралися. Я хочу поговорити з ними. Завтра поговориш. Але ти завтра будеш мене спать відправляти. Коли ти завтра своєчасово прийдеш на зарядку, не буду. А коли у мене не отримається, я що, зовсім не змогу приходити на колыханку? Буслик, пакуль про гэта говорить рано. А вось спать класціся табе ўжо самы час. Хадзі ў ложак, Рмаў. Не пойду. Ну, не слух. Хадзі, кому кажу. Не пойду. Хадзі. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Хотя який он добрый, коли мои малые сварятся и штурхаются. Привітання, дядулечка. Да мы не сваримся. Добрый вечер. И не штурхаемся. Амаль что. Тады растлумачьте мне, что у вас отбывается. Ой, придумали, певно, новую дивную гульню? Не, дядуля, А что? это не гульня. Просто я малого спать отправляю, а он не идет, Рмаў. Ну, Рыся, еще рано идти спать. Вось и я так говорю. Ага. А Рыся меня все равно отправляет. И правильно роблю. Дядулечка, Буслик третью раніцу не може підняться на ранішню зарядку, Рмаў. Правды не могу. И ты, Рыся, вырашила отправить малого спать ранее звычайного? Ну так, може ён выспіцца і завтра на зарядку прыйдзе. Мы ж дамаўляліся ўсё лета раніцай рабіць практыкаванні на вуліцы. Рыся, твоя зарадка добрая идея, але Буслика укладывать зараз не мае сэнсу. Во-во. Чаму, дядуля? Тому что малы зараз все ровно не засне. Ён толькі будзе крутиться в ложку. А я что говорил? Не засну. Буслик привык засынаць у один и той же час пасля колыханки. И гэта добрая звычка, яе не трэба мяняць. А што тады мяняць, Рмаў? Трэба Буслика будзіць па-іншаму. Вось ты як зараз гэта робіш, Рыся? Ды звычайна. Ну? Спачатку голасна гавару: Буслик, О. падымайся! Ой-ой-очки. Я нават калі не сплю, палохаюся твайго голасу. Палохаешся, але не падымаешся. І ад будильніка, які я табе прыкладаю амаль да вуха, ты таксама не ўстаеш. Ай-ёячки, Рыся, ты, хто цяжка прачынаецца, так будзіць нельга. А як можна, Рмаў? Зранку лепш пазбягаць рэзкіх гукаў. Можна ўключыць прыемную музыку, а яшчэ абавязкова адкрыць шторы і запусціць у пакойчык сонечнае святло. Ой, сапраўды. Ага. Сонейка зараз падымаецца рано, і зіму ставаць мне будзе лягчэй. Так. Добра, шторы я табе адкрыю, Буслик.
А чим яшчэ дапамагчы малому прачнуцца? І яшчэ трэба даручыць малому адказную справу. Ой, з самай раніцы? Менавіта. Заўтра ты, Буслік, разбудзіш усіх на ранішнюю гімнастыку. Ого! Ну, вы упэўнены, дзядуля? Абсалютна. Наш малы вельмі адказны, і ён зробіць усё, што яму даручылі. Дядуля, Ага. я крыху падумаў і вырашыў, што згодны заўтра ўсіх разбудзіць. Малайчына, маленечкі. А толькі ў мяне будзе да вас просьба. Так. Паставьте мне, калі ласка, будильник на патрэбны час і праверце, каб ён працаваў. Добра, абавязкова зраблю, як ты просіш. І заўтра мы нарэшце сустрэнемся на ранішняй зарадцы. Не сумнявайся, Рыся, мы будзем усе і своечасова. Дзякуй за карысныя парады, дзядуля. Рады быў вам дапамагчы. А зараз давайте паглядзім мультфільм. Ой, выдатная прапанова. Глядзім, сябры. А зараз, дзетачкі, мае любыя кветачкі, час рыхтавацца да сну. Каб заўтра своечасова прачнуцца і зрабіць усе адказныя справы. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі рмаў. Дабраноч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесны, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.